lalaki matapos nga ginserbihan sa 16 ka warrant of arrest sa gintigog nga puwersa sa La Paz Police Station, Arevalo Police Station, Iloilo City Mobile Force Company, 601st Iloilo MARPSTA, City Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 6, bangod sa 16 ka kaso ng qualified theft sa Barangay de Benagracia, La Paz, Iloilo City. Alas 8:30 ng gabi, Abril 10, 2024. Ang arestado mo si Nico Bineroso, 29 anyos, residente sa Barangay MacArthur, La Paz, Iloilo City. Naiblan ng warrant of arrest ang ginisyo ni Honorable Maria Yolanda Panagiton, presiding judge ng RTC 6 Judicial Region, Iloilo City, sa Abril 8, 2024. Ginpanugutan naman sa korte nga makapiyansa ang sospetsado sa balor nga 30,000 pesos para sa iya temporaryong kahilwayan. Sa karon mga ka-K5, nahunong na sa lock-up cell sa La Paz Police Station ang sospetsado pag magapangatubang sang kaso nga 16 counts of qualified theft nga ginpasaka batok sa iya. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si ka-K5 Eric Raniezares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.